We're here on day 8 of the workshop, and we have a new, we have this puppet. Kako se zove? Pinocchio! That's Pinocchio. And it's quite obvious that this is Pinocchio. I napravili ste ga zajedno, svi ste ga pravili zajedno? Ma isključeni svako ko je... Ovo su pravili... Ovo su bili kao ovde stvarno, baje se i maskarama pravi maske, tako dalje, pomagali su. A I oni su učestvovali isto? So the Greeks came along to participate in the workshop as well. Aj tako... Ne, ovdje da... To držiš ovo. Samo... Tako se pomišljamo. To ono drugo drugo. Mako se to zgrada. Ajmo sad idemo svi zajedno desno nogom naprijed. Otvorite makazi, šta će ti? Ako sve vam se vidi ga pa jedan, sve to ide. Sad ću sad. 1, 2, 3, 4, sad. Desna, levo, desna. Raširite se, ne možete jedno i sve tako. Desna, leva, desna, stop. Poljubac jeleni. Ajde, idemo da kamo. Promenite ruci. Niki promenite. Beautiful photo. Miki, digri mu guzu malo. Lala. Oh.